Natural Samoa water, the taste of nature. E walawa tunga le whaavalo, tātou tutulai, mo le langina o le vii, o le saotonga si tātou atino. We'd like to call upon everybody to be upstanding for the national anthem of Samoa. Wanama! Sauri mana whaerolo! Pa! Anu! Whawhtai, tātou walala mai lana. Ai o te le itaia le te vai e whai matoo. Pe o te su lua foi le too e whai matula. Mua na o whātulou le mawalunga. O le nei tae au na liunga lua. Samoa o le puna wao, o le whaasaunga wao ma le atu folasa. E mamana o na upu, e whaao yoinga tau na malai, ma o na foa malai, tulou. Tulou na ia oe le pai tui tui, ma fonga a wale suwai o le tautoi whanua, ma alo ma li toa. Suai le maupu o le tuiana, ma le tapunu. Lala tai le tangata fau, whapea le mamalu o le whale toru. Tunona ia le afua mai, tautoa mua se ia pa ia tua o vaiala. Le lala whanga e whio aita pa au ma tamari whale.
Sua i alo le mali toa. Alala ta ia i lo tautua wha mai ngō matua. Maliu mai le pule lua. Le whainga ma le no wha pule. Tainane le tawaitu ma le sau whainga tua. Sulona ia le usonga e pule ono i sala whai. Sulona fo i le whale o tu mua. Sulona le afua mai le paipaisina nai malaitele. Se ia pa ia le paipai uli o le nā whanua. O pa ia ma mamalu o le so. Le alava wali poi le lau mua o onga. O le mtanga ruenga. O leo ma le ola to e fuataina. O le malae ma le nofuanga o lo whawhai le aitoa. E tausia le tūla fono. Tūlau. Whai lo leo e whai mafonga taumon moli. Le fionga le taitai fono, ai ono, Merisaini, Siosi, Laulua, ma le mamalu o le komiti whātonu, ma tau te ofo lo whātu, whātalo whātu lo tau paia, ma lo tau mamalu. Sua lau sunga le tau simta ngā luenga, lau fionga le whai lau tusu o le sinoti Upolu sae, whaleiva. Fio mai lau fionga i le pāle mia, o le minstafo i o le pūlenga o tine imu, ma whalawelave tupu whapose, lau sunga i la aulia le mali e toa, le watea, polata i vau fosismet. A fionga i minsta o le kapeneta, minsta langolango, sui o malo mai fafo, whaulu lunga, ma ofisili o mtanga luenga, whala potutonga le malo, sui ofisili, ma ofisili langolango. Tamali i ma whailaunga, Fale tua matausi, tina, matama, ainga, mawo, au mea mamai, whapea, whanau. Tā alofa lava, ma le laufufonga fia. Fio maia, tala mai o au, susu maia. Warm greetings, and it is indeed my pleasure and honor to welcome you all this lovely afternoon. Reverend Falaiva, Honorable Prime Minister, who is also the Minister of Samoa Fire and Emergency Services Authority, Lausungo e Laulia le Mali Toa le Watea, Polata Ivao Fosia Smith. Members of Cabinet, Associate Ministers, Diplomatic Corps, Heads of Government Ministries and Corporations, Deputy and Assistant CEO, families and friends, ladies and gentlemen. Special acknowledgement to the Acting Commissioner of Police, Leia Taua Famsanga Samuelu Famsanga, for allowing this ceremony here in this beautiful Police Academy gymnasium. We gathered here today to witness and congratulate the new recruits of firefighters who have successfully completed the 10 weeks recruitment training process. Before we proceed any further, and in keeping our Samoan traditions and values, we first seek God's guidance and blessings upon this occasion. Therefore, it is my esteemed duty as the MC, the Master of Ceremony, to respectfully call upon Reverend Falaiva to lead this ceremony in prayer. Lau sunga le taitai lu sauninga, sunga le tausimtanga luenga Falaiva, mo le amataino le tātou sauninga. Mano whāloa lava. O lea tātou tāpua i atu lea tua. O lea sole nei ua whaia e le lii i a tātou oli ma fia iai. Ua o le wha moe o tau luu le la au o le ola lea. I au tau vivi i atu iai Iova, a ua e le lei o ia. Ua e wha vau lava lona alofa. A nganga pa ia le anga tolu o le wha moe tāpua i o lau whanau.
Mātou sauni le nei wha moe moe tā ua e ala i la mātou tāpoi. Pangalea mātou te le mawhaia o se mea nao i mātou. O lenga i le anganga maua lalo ma le loto wha alo alo lafu. Wha mole anganga pa ia a fio mai. A fio mai e te taito o lua lo mātou wha moe moe. Wha au uina ma papatiso mātou umalava taito tasi. Se i osi le taulanga i lau o fionga i le anganga. A toa ma le wha maun. Yesu ke liso le i wha aola ua mātou te tālo atua. Amen. O le a tātou vi atu i le atua o le pese ono, o le pese usaunia e lau fi pese. Langona o le fia o le loto o le whaaftaia i lau fionga. Ua ua mātou tini tau nuu le aso sa fuafua ma whaatita wina. A wae ui lava o se tō whāna a o se fuafuanga sa tuutu ma mau mō le nei aso. Le li ia o mātou whaatitaunga o le foe whae le tau. A o le loto fia ma le nganga whaaftailo mātou watua e pei o na mōli mau
le pese no mātou pe pese ai. O le mātou whaafitai lau o fionga se isula lo walofa. Whaafitaia lo wanga le lei. Ina ua tini matau lau o le whaamoe moe na loloma. Sa mātou malanga ma la vasi mai maturi matai pe tua mania a wa o lo mātou wola. Leli ia o le ola e turi tautā e whaingatā. O le ola e malanga whaatasi ma whaingatā ma whaafitau. Pei tai wa au maile nei lao lao le lei ma le lei tū la sa fuafua ma whaatatauin. Whaafitai te le lo wanga le lei. Whaafitai wa e whaataunu ina o mātou manaonga ma mātou fuafuanga. Mātou poto i le nei vaenga o le aso. Se i o mātou momoli le taulanga o le whaafitai i lawa fionga. Ina o whaai uina ma le manuia le whaamoe moe o nisi o alo ma whanau o lawa tunu. O e o tutofi ma whiriwhiria e tautua ma au auna i lawa tunu. E ala i le vaenga ua puno nou ma ngārunu e ai. Mātou whaafitai tele le atua. Le ngāruenga tau longo longo ai mai se fo. Ta pena ina ma le ti mai ina o le soifua ma lo lato wola. Wani poto ma lianga waa e ngaru nue ma puno no wai. Via oe. Wai uia e so mātou na nau. Se anoa lo wa lofa e whatau nuina fuafuanga ma whamoe moenga. Talo whae au sanga le tua ao. Whaaftai le ngaruenga ko masina mai nā tau o le pulenga. Sa whafatu ai ma whaafailele. Ai maise o la lato wola uofo e tautua ma au ona. Ia whaafitai tele lo mātou ta. Ma mātou te ilo lava sa iei whaingata. Na iei whaafita uli na whaafela vei le ala. A o loua lofa na mua mua ma loua lofa na muli muli. Ua afu ai no mātou maua fia fia le nei whaita waso ilo uanga le nei. Whaafitai le tapo inga mātua. O e sa ta talo le leoa ma tapo ia whaiva o whanau. Mo o lava o whaalupe o nau mati ina ia tini matau lau o whaamoe moenga. Whaaftai le tapo inga le ministar o komisina ma le pulenga. Whaana naunga se ia whao ngā le soifua ma le ola o le poto ma le atamai. A wā le tautua ina o lo o tunu i so se mea e te whinangalo ai. Ia vi ia oelo mātou o tua o le ai lava se tala e popoli. A mea māta ngō fie wa e saunia. Whaam ai i ai o mātou mata. Ina se i o mātou mauti noa o e lava o le li o le ola. Whaaftai ua manuia Samoa. A fua i o na taitai o lava i tangata lau tele. Whaaftai ua manuia hou e kāle si o kelsiani. A fua i o na taitai ma so se tangata talotu. Ia ia vi ia lo suafa ma malu e leo noa. O se fasi fonga mata ngāle i fonga lo mātou o tua. Wāua mātou mauti noa o mātou lava o tangata angasana. Ua mātou se a o tā pena le whaamoe moe o whanau nei. Ilo lātou soifua ua ofo e fia tautua ma au auna i le atunu. Ua mātou o ese ma le ala fua ua uma ona e whata oto. Ua se le komisina ma le pulenga. Se lo ua tunu ua e a fua i ona taita. Se taita i o e kāle sia kelsiano. O ai a mātou sulfa ia. O ai a mātou wo iai. Oi lau a fionga lo mātou wola wha mangalo i. Wha sifo a le tau waa lo mātou atua. Wha mole se ia e wha mangalo le i fonga lau wha nau le yatsu. A vele maliwo Yesu ke niso o le li o le ola. Se ia wha ma tongi ola se mo mātou mātanga. Mātou tatalo alofa mai. Wha moe o le ne yasu. Le li ie wha mata whaingo fie. E mātou te o whaatasi, matami milo whaatasi ma le ri o le lalolanga. A ua mātou ta talo a mailo file mu a mata ai le nei whaamoe moe, whaai u lau fionga. Tu mau ma mau a lunga le vi inga o oelo mātou ta mā. Ia anga le lei whanau nei o e u whaai u ina lo lātou tau mawhai. Se isi la asanga fau e whaau wau ai le soifua ma le ola au auna. Ia iai lo lato malos tino le mafau sili le malos le angang o i lato o e o filfili e tautua au ona mo lo watunu ia nga le lei taita komsina ma le pulenga o e o fai mafaululunga lo mato watua ia iai lo wanga le lei famaluia le taita i o lo watunu
Whainga māloa e maise o loa tunu i so o se vaenga. Aua e te tu la fua. E mana tua i la mātou te talo. Le tapo i ngā mau nei te mā matina mātutua. Leri i e aua e te tu la fua. E mana tua fo i no fuanga whapitoa. Maota ngase a ai o sulu whainga. Whapea fo i le maota o whasalanga. Ua mātou te talo le atua aua e te tu la fua. O ai o iai whainga tā ma whawhitauli le nei asu. Lave ina lo lato uola whamole mole. E le tu mau mafutanga. E iei se taimi e toi ta ape ta tala ma vala. Whamole mole lao whainga tā i loa lofa tele mai. Mātou ta talo le whamoe moe o whanau peo na e sila fia. Ia leri i e aua e te tu la fo ina. I umanuia ma e manuia le whatau teinga sa pūno no wai nei vai yaso ua mawai. Whatupu ina le fia i o lātou loto. Sili o na whawhia ina le tapo inga mātua maainga. A mātou whaitau le tuspaia. Whamanino ma whamala malama. A whaasoa foi i se whiau o le nei. Aso. Ia lea tuwai i a whamala malama le mana o loa nganga. O la mātou te talo lea lea tua. Whamole mole a lofa talia mai. Whatasi ma le te talo o saunia ma tāpina. Whanau mole nei aso. Mātou te tatalo whaatasi ai e whape atu. O le tusi whaitau mo le nei vaenga o le aso ma le whamoe moe le whanau. Maua maile le tusi ngā ruenga la o apostolo lo le mata upu e onu. O te fia whaitau ni nei whai upu e whai ma au o ma whauwhaunga o le nei aso. O na po ia o whaato te lei nai lau so. O tupu ele mui o ele nisi ia e peru. O wawa ngalo lātou whawhine o tia lātou tane. I le tufa ina o mea yaso whaiso. Tala ina lea to tino ngafulu ma le to lua o le to tele o le auso. Wa whape atu. E le tatau na mātou tu ua o le fionga i le atua. Ai tufa i o loa. O le nei, le ausoe, i nā whirifiri ia ni o outou se to afitu e tau le leia. E tu tumu le anganga pa ia ma le poto. Ia mātou to fia i la tou i le nei whaiva. Au i mātou te whinafinau le talotalonga, ma le au auna i le upua le atua. Whamanino ma whaamala malama i le anganga o le atua nei upu whaitawina i atu mauravi inga. Nei maso uma e o i le whaavavau lava. O le nei le au soe, i nā whirifiri ia ni o outou se to afitu e tau le leia. E tumu le anganga pa ia ma le poto. Ia mātou tō fia i lātou i le nei whaiva. O le upu mā losi o lo iai le whai upu lea sa o whaitawina e whai mamatua. I lo ulangona. O le upu fili. O le nei le au soe i nā fili ia ni o tau. A o le winga whaigo fie whaamatala i le upu lea fili. E tutusa ma le upu vaai totoa. E tutusa ma le upu totofi. O le whai upu foi le sa au whaitawina o le whatonunga. O le nei le au soe
I nā whiriwhiria ni o outou. O le mea tatau o le whai. Le whatonunga lea. O le mea tatau o le whai. Whiriwhiri. O lona winga. E te le se mo mia po se taua. E tatau o le whai. Pei o na manao iai le apostolo. O le vai le apostolo Paulo o tele le kalesia. A e to i titi lo na auso. Nai ua na mui le kalesia e to i titi o le auso. Nai ua ina mui le au ele nisi e mui le au e peru. O ele nisi mo lon si le fia o le tau leo tangata i utaia. Ma tangata esi. O e sa tutupu isi lu. A ua ola ma tau tatala whaatasi le ngangana eleni. O le mele tupu ele tau la lato vai i le ngalu lue le au so o Paulo. O le ala leo le mui. Whaalongo lo leo Paulo i sai ele kalesia. Na afu ai o na whaile whatonunga. Fili. Totofi. Va ai to toa ni o o tau. E whai masui e whaau le ngā ruenga. Ai ai o le whaatonunga le sa whai e le apostolo. E ai o le whaatonunga o loo mo mia. Mua. To tofi ni e tau le leia. Lua. Fili ni e tumu le nganga pa ia. Whaatasi ma le poto. E le tau ina fili. E le tau ina whaatumu le avanoa. Amana ongo le apostolo. Fili ni e tau le leia. Fili ni e popoto le ngā luenga. Ma fili i la tau e tumu le ngā pa ia. E le ngatala ina fili tutoa. A au iaia nga waa o lo mo mia. Tatou masani ai le olanga fa Samoa. Ia ia manoa e whaasala lau e saua ma me mo mia. Mo mia le lei le computer, 5 tausanga experience, ia po le grade 2 le tuspasi po le alava. A awanga ma aulo mana oile apostolo. O le ola tau le leia, o le tumu i le poto, ma le tumu i le anganga pa ia. Mana onga ia. E pe e fōringa mai le whatonunga Paulo. A le au sia nga maa ia o whailoa. E le ma whaifoi o na whiriwhiria. Wa o i o le whatonunga e pe o na whailoa ia tau le leia. So se tangata o le a whiriwhiri ia tau le leia. Ia iai le poto whaatasi ma le ngang pa ia. O na mawhai leo na tō fia i la tō i le whaiva whaawau. A le loto a tō le apostolo. Lewa iai le tō se fulu ma le tō lu. Amana onga le apostolo. E tō e tofi se isi recruit. E wha popo mo le ngā ruenga. Le whaingo fie ma mafa. E le whaingo fie ma mafa. Le ala leo le manao. Se tō e wha popo. Tō e tō tofi. Tō e whiriwhiri ni e. Whai se isi recruit. Wha popo iai la tō o ngā lulue. Mana o ngai o le apostolo Paulo. E pia fo o kako. A yese mea kako ke loko e whai ele lei. E tau na whiri tupetoa. Aua ma se tau iai. Mana mana o le apostolo. E le ngata o le tangata e tau le leia. O le tangata e poto. O le tangata e iai le nganga o le tua. Aua ma se tau iai. Ta ua i o whailonga i o lo mana o le apostolo. Fili ai ni se fau ese si recruit. E fa popo mo ngā ruenga. Wau manatu e. Pes fa pese fe au le nei aso mo le fau. Na to ua. Na e fa te utainga ma i umanuia le fa tamu soali inga le fia va yaso. O e sa filia. Na ofisili se tasi o le pulenga.
Pe ko fien ka ngaka kalsanga ile avangolea o le tauloanga le sui tol se la mon tup. Ila tou walo le tulu o esa talo sanga mo le avanoa. Fai titia le se la ulua sfulu. Mai le se la ulua sfulu le na fili fili ai. Na totofi ai. Na fili tupetoa ai. Le pasa fulu le. Le recruit le fa wau le ngaluenga. Le fai ngofie. Mamafa. Mamafa tu le ngaluenga. Ai mana onga o le fai lotu. Le mamalu o le fa au le nei tausanga. Na tō ua papale mai. Ai le mana onga o le fai lotu mo o tō, te talitonu fo o se mana onga le fionga le pale mia, le komesina ma le pulenga. Mo o mia se recruit, tau le leia. Mo o mia se recruit, e tau tai le nganga pa ia. Faktasi ma se recruit e ngā lulua I le poto mai le atua. Whainonga I e se a o na maua. Whainonga I tau le leia poto mai le atua faktasi ma le ngā lue ngā le ngā pai. Se a o na maua. E o ai lau whainoko. E o ai lau whainoko se a. A o le mo lea ma le na nau lea. Le au whaau o le nei tausanga. Ni e tau le leia. Ni e popoto I le ngā luenga. A e siri o na hawa ma whaatua I le ngā paia. E iei le ngana wha kolisi wha ia, kolisi whaifi au. Mau me vona a o ngai pe e usitai o le tamala I titi I le tamatua wha sotora. A o mai lo o mai tua. Na whaalongo lo le ngana lea o le whaifi au o le whaifi au. E o lau lea fautuanga, pa I au le recruit le tausanga. Mo o mia ni tau le leia. Mo o mia ni e popoto I le ngā luenga. Wawai le porokalame le pito tua special awards. I le nu me le whao lo iei le whaupunga whaapea o le whailonga mo le tangata. Most disciplined recruit firefighter. Se tau le leia. Se amio le leia. Mana onga nā ma mo onga nā o le nei aso. E le tō tau wha matala ina saulo malo na walawina o saulo tangata sauwai le kālesia. A o le anga atu tamaseko se I wha awau le sauwai ina o le kālesia. O ina le na whiriwhiria ai e le tua. Ino wa popongi la na waai ma tau aso. Mai le whisine saulo. Oi e oi. Mai le tali, o a o Yesu Keriso, o le ua e sa wama I ai. Whaatonu lea o Anania le perifeta e alu, whaiso tonga fiti a tau, a ve me le tali a Anania. Whawhenga walu e anga le lei le kangaka, sa wai le kalesia. Whai mai le tali a le tua. Alu. Wa o I o le vaa ma le ipu, wa o whirwhiria o loo iai le tau le leia o loo iai le poto, e tumu le nganga pa ia. Nā te mo moli le tala le lei nu esi. Tālo sia lo tau papale mai. Tālo sia lo tau papale mai, tau tua I le atu nuu I o tau tiute ma o tau whaifa. Ngā luenga le komsina ma le pulenga e whapea foi se whaamanumalu o le fionga le minstar, ma le whainga malo ma mātua. Ia ianga le lei ma whaamanuia te le atua. Ono Yesu. Amen. E iwas fulu ono le pese o la tātou ki pese ai. Iwas fulu ono le pese. Let's go.
whanau whaatua i le lalolangi. Lou manuia, lou alofa, ma lou file mu. Ta mao e le alo le nganga sa nei maso uma e o i le whaavavau lava. Amen. Amen. O leo mai ona sisi le atumua le tautai. Le asawhai e le susunga le tausi matanga ruanga. Le fionga le whailau tusi o le sinotu Upolu sai. Whaleiva, whaleiva. Fusi la au mamamoli funga. Pa leo le nganga o le whaptai. Tusai ma le nei whamoe moe o whatau nuina. Ma le manuia. Lau sunga tau simtanga ruenga, ia utu mai langi la utu. Mai atu tumu o palisaito, i manuia o le atua. Ma wale maro silitino, whasilisili le anganga ma le mawhawhau a wā, lau whatuna pauli ai, i le ka le sia me tisi vai poto e vai tele, i suwai tamar whale, ia fio, aloli e laltai ala il pule, Thank you, Reverend Faleva, for leading this graduation ceremony in prayers. May our Heavenly Father continue to pour blessings tenfold upon yourself, physically and spiritually, while serving the community in my Poto Vaiteli. Your words of encouragement and wisdom have in fact touched us all. And I do believe the new recruits will keep these words and use it to guide and lead them in the executions of their roles on a daily basis. Whaftaitele, mai ianga le leile tua. Tupeneina le fionga le minsta, fionga le pare mia wape folitaitai fono, ma le komiti whatonu, se mea lofa whatawaa mo lausunga. Also like to welcome our diplomatic corps who have just arrived, and welcome once again. Ministries heads and government ministries and heads of corporations, welcome once again. Moving forward with our program, we have come to the highly anticipated highlights of today's proceedings, the keynote address by the Honourable Prime Minister, who is also the Minister for Samoa Fire and Emergency Services Authority. Ua tātou tanu mai le vangata World Port Kalame, o le saunoanga autu, o le whiunga i le pālemia, o le mistafu i leo le pulengo tine mu ma whaala velove tutupu whapusei. Lau whiunga i le minsta, lau sunga i lau li le mani toa pula taivau, Fosi Smith mo lau saunoanga. Lal mele mai sau pati vi ia leli. Elelei le tua. Taimi umalava. Ona tua lea ua mali alangi le niva fafuangalu matangi. Awa ua e tupu le tufungo le matai sau o tau samanga. Wa maea na tātou wha lele lupe o le tala lelei, ma le lau olive o le wha o le tanga, e tapui ai le so, le whaiti tia ai le soa o manongi le whangu, ma le whalao ai le kate le upu fola fola, modi ai le nganga whaaftei tele, e lau sunga le teitai o le sauninga. Whaaftai whaato matau, whaaftai ti mai, whaaftai tele le whamanuia, lau sunga le tausim tanga luenga, lau sunga whaleiva. Sāam whai ngai le tuea vea lewa uma na whalupe, ma whalangi e le fofonga o le tātou aso, na whionga le likom sina. O te tūlai le awa, ma le whala o le tele tawai, whawhela iatu, le paia ma le mamalu mawalunga o lea ua malu tawe le tātou maota nei. Paia mawalunga walau sunga le teitai o le sauninga, whawhengai ngā taulangi uma o lo watala whauto. A wale wha moe moe na lupe, wha moe moe na loma,
Ma le wha moe moe na tapena i le nei aso. A wā le tātou whaunga. E meisi le wha manatuina o le sfuruiwa tausanga. Tālua na tau awa mea. Le nei wha la poptonga o tīnei mu wha me lawe wha fosei. A tālo whatuai pa ia wha le talalei. Ma marusa wo o ale o tua malona fina ngalu. Alo a tālo whatu foi le pa ia o Samoa poto poto i o na tulanga whalupe. Pa ia la valea wā inga ma tapa au whale Upolu o tofinga. Tupu mai, tamali in whailaunga. Whale tua matausi sa wao ma tamaitai. Pa ia la valea wā Samoa poto poto a inga matama, tama ma inga. Le usonga tu mua mapule i tu au ma la taua a inga i le tai ma le vaa o fonti. Pa ia a inga, Paulo mangafa. Na fio mai matala mai a au le nei aso. Ona o le wha moe moe o le tātou whatau tonga. Le foi wa fio ma malu o le tātou malo. Fio fionga i minister o ka peneta. Whaurulunga o mtanga alwenga uma le malo. Le tātou fono whatonu. Lau fionga le te fono. Masui le tātou komiti whatonu. Tainane diplomatic corps. Tātou Paolo mangafa. Paanga masani a Samoa. O tātou mafuta fifia. Tainane fo i le paia ma le mamalu maulunga. Lau fionga le sui komsina o le leo. Ma le tātou mtanga alwenga. Ona o lo outou maota le nei u whaatino i wha moe moe le so. O se tasi le nei, o aso tāua i le maitau o le whainga malo. Ona o le nanau, ma le wha moe moe ola mo le lumanai. O le whaatupula ia o wamnanga e pui pui ai Samoa. E ala i le whalapa patonga le nei, o fui mu matau i o whalabela o fui mo ma fala be lave tari atu I fa be lave fa fose. E leo to na ma selaina o le nei au unanga e leo se au unanga fau. Leo unanga na mata fatasi na watapena le malotu to tasi o Samoa. E iai le au unanga o fui mo ma tali atu I fala be lave fa fose. Ai sa va va lua le nei fia tausanga malimtanga luenga o leo fale pui pui. Mai le o se whalapa potonga fau, le waunanga nei. O se whalapa potonga na fau wao, fau poe o tātou matua. Mai e na asa ina le ngasu o le tai au. E iai le au aunanga e tineia mu I to tonu o le tātou watanu. Ma le lava sa tātou maitawina, sa tutu whaatasi lava, le ofisa o leo, ma le ofisa o tinei mu I le meolo iai le ofisa I le aso le nei. O le whaato muanga na, o le amatanga, o le nei au nanga tāua. Whamoe moe mausali ina ia iai pēr le au nanga e tali atu. I so se whaalawe lave, ma so se whaafi tauli, whaafosei I mea tau mu. Ai mei se le whaupopoina o leisi vaenga fau le waie nei, o le tali atu lea I whaalawe lave, whaafosei. Na be se mai ai au nanga mai le fale mai. I tūlanga tau ambulance. Ma me le tali atu whaafosei. Ai tu ina atu I te tonu le au nanga. Tau I whaalawe whaafosei. E iai le iwa tastasi. Lea o tātou iai. Mo lovilina. Pe a whai e mana o mia sefesosoni. So se teimi. I whaalawe lave tu tupu whaafosei. Po whaalawe lave I lunga o te tele. Po whaalawe lave mota malawa. Po whaala be lave tu tupu I ni mea tū ngā, tūlai mai, I to tonu le tātou watanu. Whaafitai le tua. Wa tātou vai a pēr si tia, o le au nanga le nei, e o mai le so, ua whaatupula ia le lato matafa I oi whai. O le ngata I lea, ua o atu le lato au nanga, I le whaasao ino soifua o tangata. Pe a whai mana o mia, ini whaafita auri, matu ia, I lunga o la tele, whale mu, ai mai se ta vale la vevea, ma mauta fo I malawa o le tunu. O se awa unanga e le whaingofie, a wawa iai le tali tununga, e lamatia le soifua I le ao ma le pō. Le awa unanga fo I lua se fulu ma le whai tu la, ma e tatau lava o na tali atu I mana onga o le tunu. Moli ai le nganga whaafitai tele, pe I el pulenga,
Lau fionga le te fono ma le komiti whaatonu, le komisina ma le pulenga ma le aufenga luenga atoa, wa tātou iai le nei aso whaapitoa, ona o le whao popoina o nisi o le aufenga luenga, to fast fulu, ua wha mau whailonga ina le whirwhilia o i lātou, e whao popo i te tonu o le aufenga luenga, o lo o iai le teimine nei. Ai le mawhai ai o na whaangaloina, le au nanga sa whauao whaipō e lātou na mua atu. O le ngā luenga e whailoa i le tae ao, e le loa le mea tupu i le fiafi. O le au nanga e mawhai o na e whātou whā i le tae ao, e le mautinoa pe te toi fo i lo a inga i le fiafi. O nono winga e iai tu langa maa le ale, lamatia, ma le malu puipuia e te tau o na whaatino pea i te tonu o le mtanga luenga. O lo iai le tūlanga le whaatūlangana le tātou malo i le lango ato toa. Ina ia mawhai o na ngafa tau limaina le au nanga whaatina i mua ma whaavalawe whaafose. O le ala le tāua tele ai e tātou whainga paanga ma tātou malo mai whafo. O lo awina mai ai tātou me whainga luenga ai mai se tūlanga ese o lo tua iai le tātou mtanga luenga le nei. Awa le whaatino ino ngā luenga i teimi uma maso uma e whaatūlanga ai le nei whaamoe moe. Ono su whaatau sanga talua na tātou tūtua tasi. Mai le whaititi ai le nganga whaaftai. Lea whatu a se fulu iwa tau sanga. Talu ona tūma oti lea waunanga le nei. Lona winga ua mawhai o na whaatūlanga ina tau ave lava e ia ana matawhai oi tau ave. Ina ia malu le waunanga. Ina ia maua le ngā luenga tali atu pe amana o mia si o tātou watinu. Ma ia maua fo le wha malo si au i so se teimi. E mana o mia ai le sosoani mo le tātou watinu atoa. O se whau wha malo si e vea ma tātou uma e whaimi tātai ta inga mo tupulanga tala vau o le tātou watinu. Sau noa le taitai o le sauninga. Mai le tolu se lau i la tou tātou si tāl sanga. Tipi mai lalo le se lau mon tupu. A ua fili na o le fast fulu mon tupu. O lona winga, e iai le tu e te tau na wha mamawhaina mo le au wha au i le tae au ma le aso le nei. Pa longo foi ma le tutoa ma vaai, ma le matai tu, vi ia le atua. Ma tau te mai tau le tāpua inga sa mo le nei aso. Ua lava tā pena o tau mo lo o tau wala wina a wale so. Wha leo inai le nganga whaaftai whaapitoa i le nei aso. Pa ia ma le mamalu a inga, ma tua, ma o tau uma, sa whaafai le leina la tau nei. O le moi mitinga le aso se ta maa ma sitina o le iu le lei, o alo ma whanau, sa whananau ma whaafai lele, a wā tae ao whaapenei. Ina ia tau i manu lo lato i soifua au auna, maua manuia o ainga nuu ma fioanga, maua manuia o e kāle sia, ai maise le tātou watanu, ai whaasiri siri ai, ona maua le manuia o ainga taitasi. O le tua lalo, belo leo e whai mafonga le tātou malo, tā pena le tātou malo, talo le tupe, tausanga uma, e la lango ai le tātou whamoe moe. Wa lava upu matala na sau noa tuai le sunga le teitai o le sauninga, tō matau ai o tō o wālau tō walawina. Tasi lava le manulauti e pele ia Samoa o le wha maoni. Ma o le mea le nā, e lea oas whale a onga. O le mea nai sau te tonu o lo loto ma lo fatu. A e wha maoni e whai mea uma, ma lo teritununga, e manuia lo ainga. E manuia lo nuu, ai siri ai, le manuia o lo malo. Talo falava, and blessed good afternoon to you all. Bless the Lord, all my soul, and all what's in me. Bless his holy name. I would like to welcome you all this evening for the graduations of the recruiting of our new firefighters for Samoa. Special welcome to all our diplomatic corps, development partners to Samoa. Thank you so much for your assistance and your continued support
for us. Samoa is so blessed to have you all and all your contribution throughout our development and our economically development. Today, we are sincerely appreciate your continued support for the fire and emergency. Thank you for all your assistance and your love support for Samoa. As we celebrate and define a milestone today, not only for the men and women graduating before us, but also to continue the growth of the development of the Samoa Fire and Emergency Service Authority, and the nation is proud to serve. On behalf of the government of Samoa, I extend my congratulations to SFESA as reflect of 19 years since the establishment of an authority. We recognize nearly 2 decades of dedicated services, professional excellence, and continued investment in training, capacity, and development. SFESA has continued to evoke and modernize to meet the changing needs for Samoa that reflects for climate change, expanding in age and strengthening emergency service across our nation. Therefore, your graduate is not only a firefighter, but as a dedicated lifesaver for Samoa, equipped and respond to the wide range of emergency and service for our community when they need you most. I extend my sincere gratitude to the board and directors, Madam Chair, Commissioner, and Executive Leadership Team, to all the SFESA staff for all their visions, leadership, and unwavering commitment. Your collective effort has transformed SFESA into a modern, professional, and forward-thinking organization. And the achievement we celebrate today are the testament of your dedication and your service for Samoa. To the graduate recruits, your journey today has demand discipline, resilience, integrity, and determination. You have successfully completed intensive training in advance firefighting emergency response and the land rescue operation, high and low and ankle, rope rescue techniques, and management of complete emergency incidents. You have been prepared to serve as highly skilled, mercify for the first responder, ready to protect lives and protect whatever duty calls. Your preparation beyond physical and technical training, from the beginning, you show responsibility and good character by successful completing of your track test as part of your recruitment. At the time when Samoa continued to face the challenges of illegal drugs, your commitment living in a free drugs life send a strong message to set a positive example for others, especially our young people. For the same spirit was shown during the Samoa 64 independence celebration. Through your participation of the Malul Malo Fautasi, Amaista to Patimul Fautasi. Ele o lava tato Patimul Fautasi. Malo Faftai. I am so proud to be a Minister of SFESA and Police because the Fautasi wins. Ladies and gentlemen, without further ado, as a minister responsible for this authority, it gives me great pleasure to officially congratulate the class of 2026 into the SFESA family. The journey will not be easy. Don't forget to serve everyone with respect, dignity, integrity, honor, and humility. And all the best, and God bless you all. May God continue to bless Samoa Fire and Emergency Service Authority, protect each other from you, carry out your duties, and may God continue to bless our beloved Samoa. God bless us all. Soifua Maimanuia. Ya, on tato wheloa I talu tato si Singapore. Lau whionga lili komsina o te whaaleoina le nganga whawhtai ono leo waunanga al tato mtanga alwenga. Ai uai malmanuia al wha moe moe
o le whamanatuina o le tātou sisinga fua i lau whionga li komsina o le tātou tine mu. Pāpea fo i lau whionga li sui komsina o le tātou leo whalpipui. Nā si mea lai titi nā stautau maftanga le no saunia mai. Tali e loto sua ia talamasi nei e lautou o nanga safa tino a wal tātou whamoemoe. Au nisi mea umole lumanai whamanuia le atua ma otou. Soi fō mai manuia. E toi tu vatasi o tō au, e mai se pati tele, mo le saunoanga, e le fionga le tamau le tunu, o le fionga foi le minister. O le pulenga o tine mu ma whalu lave, e tutupu whafosei. Mo le atu whaftai le fionga, mo le saunoanga au tū. Wa saunoa whatama, saunoa whataitai, sa no fa minister le ngata I vasenga fau ai fa pe foi le au fainga luenga I fa tinonga hona mtafa yoi ma tute ya soma wa for papa ma tole mtu palpala pulenga tine mu mtanga luenga leo ma le ola to fuataina ela le malu Samoa malana tau ma fainga ma taina le tunga fa tasi sa fenga I famna tuina o le ono su fata usanga o le malo tuto tasi Samoa. Toi, mai se pati tele. Toi, a pia ele umalo pia pati. Toi, mai se pati tele faftai. Faftai tele mai ia fa manuia le tua. Ia mau a afa lau tofa. Mai ia utu mea fa fatufala fa manuianga le tua. Ila wafionga walo tuwai ile foi tau mo le Samoa. Turui malo siltino ma le mafau e walo walawina lau fionga I le pale mea. Anga leile tua I sosiala ma fuafuanga I peon fataoto le ngata I le malo ai o se manuia foi mo le pulenga ma Samoa wau o potipoto. Whawhitai tele. Tātou o mai lisi vaenga tāua o le tātou Paul Kalama o te walau whālo alu toit kom singa langolango le vaenga o nanga mo le ripoti o le wasenga tasi o lima lua ono. I call upon the Assistant Commissioner responsible for the Training Division for the training report, Assistant Commissioner Matofai Matau e Saulotu. Lau sunga I le teitai o le sauninga, lau awhionga I le lipalmia, ni stafo I le o le pulenga, tine mung whao lau tu whafosei, lau sunga la auli o le maliatoa le utea, Paula Taivao Fosi Smith, mamalu I wala aulia, o le nei aso nea tatu ainga, I mātua foi, ia mai umwhaion tatu wheilai. Upolu ia au, whaatonuina au, o te whafonga ina se ripoti pupu o le a onga sa whiangai ma le tātou paenga le recruit po o le o lii ma tamaitai tine mu amata o le tātou pulenga tine mu whaaflawe tupu whaafosei tasi o lima lua afe ma le lua sifunu ma le ono. E le whaaloalo e tawai e whailoa tuai o nisi nei o mata upu sa whaatinoina le taimi o le awa onga. Sa mata mea lava I le whatalanoina o tulafono. A mata mai lava I le pepota iala o ngā ruenga mātina e o tatu mālo Samoa. Whaawawai tulafono au tū, ngā ruenga o lo lima teitaina I ai, whaatinonga o ngā ruenga ar pulenga, tine I mulu awhia malifitu. Na tua I lea ma tulafono whaaloto I whale, tulafono o anga tausili, tula fono le whanga yo ingo tupe tono le pulenga, tula fono so tainga, o le tausia le lei o le saunga le mūla o tele. O mata upu tono le whasolonga o whailonga, tau aloa Samoa, I le framework a Samoa Qualification Authority, ia o loo wai ai tonu, ia mata upu peo na oina. O le whatinoina o unanga, whatine mū, maltinea leo le afi. Patasi ai ma le scientist o le afi. O ngā ruenga mo lawe inga o soifua.
O ngā luenga soasoani mua, le tali atu o le tātou wawonanga o taawale e awei ngase. O whaalawe e ao fia ai waila au o ona, ma waila au pāpango fi. Whape ai foi, le lau walunga o le neia o onga, o le maua leo le malosi o le tino, le mawhau e sili le nganga, whaatino ai a waunanga. Pe ona sau noa iai, mamalele iai le fionga, le minista, le fionga le lipanemia, whai e foi au masui, le fionga te teifono, ma le fionga komsina, ma le pulenga, i lo o tau paia, ma lo tau mamalu. O le nei, ma senga a mata tasi o lima, lua afe luasfu ma le ono, wa au sia, tūlanga alo ia, a wā le mana onga alo iai, ngā luenga whaatine i mū, whaalawe tupu whafosei. I lalo, o le whaamanu malunga, o tusipasi tau aloa, ale malo Samoa. Reverend Faleiva, Honourable Prime Minister, Sunga Lauli al Maliatoa Lewotea, Polata Iwao Force Smith, distinguished guests, family and friends, welcome in this beautiful afternoon. I was being asked and directed to deliver a short, brief summary of the Recruit Firefighters Course 105-2026 for your information. In the framework of this program, the program was started from legislation and also the pathway for the development of Samoa, the regulations and also internal policies, the legislation to type instruction or National Enabling Act, statutory authorities, and legal mandates empowering fire personnel during emergencies, regulation and internal policies, training on organization standards operating procedure, code of ethics, disciplinary procedure, hierarchy and workplace health and safety protocols. Under the Samoa Qualification Authority, under the framework, we have managed to recognize and accredit the following modules: fire suppression, search and rescue, high altitude, mountain and high angle rescue, and seawater rescue. Module 3, basic hazardous materials and dangerous substances. Module 4, basic first aid course. Operational skills and practical drills. Firefighting, hose drills and equipment alofting. Ladder technology and operation, and also breathing apparatus. Communication, knowledge and skills and protocols. But most importantly, the physical fitness. We have weekly fitness assessments. And also, last week, all these 40 firefighters been gone through the physical aptitude test. From all theory assessments and practical, I am also delighted with the alluded to Honourable Prime Ministers saying, and we are so delighted as well to announce all 40 new recruit firefighters have met the required standard, not only in the SFESA curriculum, but under Samoa Qualification Authority. And we are also happy to say they are well prepared for immediate deployment to operational active duties. For our friends from overseas, our excellencies, diplomatic corps like Honourable Prime Minister mentioned about our Fautasi and also the Commissioner. But I'm happy to inform you, we have 24 men crews, they are battlers for our Fautasi that came out winning. And 16 of them, they're from this recruit behind me. They must back them. And they were being on this camp in this beautiful venue for only 2 years, for 1.5 weeks. Let's back Kelly. God bless.
After le fionga le komsina lango mo le reporti o le tato training e meise o wa engam ta upu sa mawhai o na o awena. Just to add a bit more now, and at the beginning was 300 applicants, and that's where we screen all the applicants, go through the first phase where we've got 120. From that 120, we've gone through the test, the theory test, which is the English and maths, and also with the fitness test. From that 120, we filtered down to and reduced down to 40, and that's where we had the first 2 weeks, and that's where we put them on the drug test to test them to ensure that they are free from any illegal substance. And the rest that have failed the test, we put them aside. But only 40 of them that gone through and passed the test. Last week, we've also tested them again, and they also come out negative. So they are all clear that none of them has used any illegal substance. Mo le sila fia ila tau umanei, e tolu se lau ila tau sa tausanga mai, ia wano e fast fulu. Se lau luas fulu sa mwhaio na whai ei le feisilo na lua, whai ei suenga, ia ma whai foi le test o suenga o le malosi o le tino. So e foi la ia le ma le sueina, po iai ni whala au la tu te whaonga ina, whala au le talawhia ngai ma whala au whasaina. Iei nisi na maua, ia ma watu e lava le to e vaia. Au ina i la tau, na whamanua ina, i o le lava e tau te sila matangatanga i atu iai. Ia o le test po i le vai aso le tenei, whamaunia e le ai lava seisio i la tau o tau aveina, po whaonga ina, whala au whasaina. O le talawhia fia lea, ua whaamaina i la tau mai le whaonga ina o whala au e le whaatanga ina. Se toi mais patipati mo le au whaau. Tato o mai i le tōlau lauina o le vasenga whaau. I le tau sanga wa e swinga o le a le tau aoina tato tuspasi lumanei o no le manu i le taimi. A o le a whaaleo mai la tau whaaloalo i le fionga le minsta whapea foi le au walaulia ma le taitai o le sauninga. A o tato tuspasi uma i o le a mawhai o na tuftufa inatu pe a maea le nei sauninga whapitoa. O talusanga tuai le ava ma le whaaloalo e tato wainga wo ma o me mai ta mamatina e mawalo tau wanoa e whai e le whaulanga pe o masaninga i mwha sauninga whapenei i se taimi muliani. Pu e foi la e le mata, ia me se foi pe a finangalo e pu e niata mia male pulenga e maise o tatou malo whaaloalo ngia. Ia ma o te fia e tō lau e natu i la tau ua whaamanueina i le nei aso. O le visenga le nei e whase fulu lua senga whaau, 5 tamaitai, tolu se fulu 5 ali. I le tolu se lau fo i lean talusanga mai, e se lau tamaitai e lua se lau ali. Lo mai tawina pea le wha tupu la ia o le nau ta inga o tamaitai le nei au nanga. Ia peta iane, ia e tele lau vanele au sia i la tau le maa losi o le tino, e mawhai e o na whaatino. Ia wana o i la tau e toa 5, ia na au sia le maa losi o le tino whapitoa, e mawhai e o na whaatino le nei au nanga. Mori si fia fu e no manu le tunu o le nei au nanga, e patino lava ia mo tama. Peta iane ia ona o tulafono fu i te tau, o nanga waa uma i tu e lua, i whamanuianga wa penei e paulava lona, ia o le maa losi mana o mia ai. Au te fia e wala awa trai mat whaolalo ia i tātou au whaau. Te Troy Pilot Jackbrit. Au o Manu Kirisimasi. Patrick Ropati Pulsila. Solomona Ili. Sungaleli Firefighter Isimasi Yona Tafili. Sunga le tamaitai tine mu ya Luisa Amanono. Sunga le tamaitai tine mu
ia toe aso nei moa moa ai a foeala. Yes, sir! Sunga e le li tine mu ia hikili lo keni sua. Yes, sir! Sunga e le li tine mu ia mua vai fatasi fialua. Sunga e le li tine mu ia potoae ma alona lo keni malau. Yes, sir! Sunga e le li tine mu, sunga tamaitai tine mu ia taunuunga ki tione. Sunga tamaitai tine mu ia Maria Rosa konisane. Yes, sir! Sunga le li tine mu ia Valentine uko moa vai leifi. Yes, sir! Ma le sunga il tamaitai tine mu ia faae eti lusa. Yes, sir! Susunga le li tine mu ia Filipesite mauli maftanga. Sunga le li tine mu ia Aso Maliu Herbert fauli. Sunga le li tine mu ia Simon Sui. Sunga le li tine mu ia Alfosio Fata Roketi. Sunga le li tine mu ia Funefe ai to via Mataia. Sunga le li tine mu ia Sile Talsanga. Sunga le li tine mu ia Osasa Nielsen Niusulu. Sunga le li tine mu ia Henry Tialii Faleiva. Sunga le li tine mu ia Avaula o Loseta Lavea. Sunga le li tine mu ia Ioane Vaunuu na foi. Sunga le li tine mu ia Leonardo da Vinci Divine Moli. Ma le sunga le li tine mu ia Walker Setu. Sunga le li tine mu ia Melila Pipi Solomona. Sunga le li tine mu ia Tala Ivai Junior Lawopo. Sunga le li tine mu ia Ralph Tailetai Faul Kolena. Sunga le li tine mu ia Lui Hano Emmanuel Malama Favesi. Sunga le li tine mu ia Junior Finai. Sunga le li tine mu ia Tausili Nuu. Sunga le li tine mu ia Xavier Salapo Tiseni. Sunga le li tine mu ia Esau Junior Esau. Sunga le li tine mu ia Apia Lalo o Asa Mua. Sunga le li tine mu ia Frederick Feletti. O le tahapa lea le malu Samoa. Sunga le li tine mu ia Willie Foti le Avasa. Sunga le li tine mu ia Dominic Centenary Salima.
Sunga le liti nei mu ia se lala cherry pie longa. Ma le sunga le liti nei mu ia siaki tui a pelu. Ua tātou o mai I tātou special awards po Pailonga Whapitoa. Mai o te walaau atuai lau whionga ni taitai whono o le komiti whatonu. Se ia whio mai se ia tau awina ia Pailonga Whapitoa. Whailonga Whapitoa mo mua, top female recruit firefighter, the cadet firefighter Luisa Amanono. O te maitai wa usia tulanga mawalunga, i whatinonga o aonga, whatinonga aloa ia e te tawai ma mo mia e whaima te maitai po li I tinei mu. Top male recruit firefighter goes to cadet firefighter Dominic Centenary Salima. O le li tine mu au sia tulanga mawalunga I whatinonga, ma aonga whatinonga e alo ia e te tau ma mo mia I le whatinonga o ngā luenga. Most improved firefighter goes to cadet firefighter Taunuunga Kitione. Te maitai. Sunga te maitai o Taunuunga Kitione, ia wa ausia, ia tūlanga mawalunga, mai lava I le amatanga, ia se ia o mai I le whaiunga. O le ngā luenga fwoi le nei o le tinei mu, ma le tali etu I whao lawi whaposei, e mo mia lava ia a mio tausawhia. Most disciplined firefighter goes to cadet firefighter Potoae Maalona Lokeni Malau. Top leadership firefighter, se li ipos te maitai o maitawina I taimi o whatinonga, awa onga a ngā waa e iei le ngā waa e mawhai iei o na vea mtaitai, I se vaenga po le vasenga. Goes to cadet firefighter Esau Junior Esau. O le ngā luenga fwoi le nei o le tali atu I whaavlawe whaposei po le tinei mu e mana o mia le malosi o le tino. Pei fwoi lau na sau noa komisina langolango iai fwoi le test e whaatino I nei vaenga. O le e lunga mea maulunga, o le I fwoi lalo mea maulalo, ia o le alu fwoi mea lo loto, e su e nai le loto toa ma le loto tele, o le tamaitai po se alii. The fittest recruit firefighter goes to cadet firefighter Detroit Pilot Jedward. Ma so se tausini o ngā lava po se tu unga poi e te tau lava na iei le mua. E le mua ma foi wa.
Ai te tau lava o na iei seisi. Ua tūlanga mawae. Le whatinonga foi ia ma le tau mawhainga. Top overall recruit firefighter goes to cadet firefighter Dominic Centenary Salima. O le tuai le whaftaitele la uwhionga le taitai whono, sunga laun whausia, sunga iono, ia mo le tau aoina o tātou whailonga. Te whalau tuai man whalalo, le sui o le vasenga, po o le prestene po le vasenga, ia mo lana saunoanga. O te le tu taina tu le tili pe o te lo tele lo ti fa twalo I pa ia masa li poi le malu nei e mo no tu fatu sela ne ngalo na lauta ono po ia le ngalu tau le vasas fatu va e to vale ai le tu langa ai fai le vai ma le au ma e fai ma fofonga tau fa alang le mawalunga o le tai au, ua maruta ue e uwhainga tau na sopolangi. A wawa no foia tia mawalunga o li seu. Ai tau ui ono uwha tulou, nei le atoa lanu le nua se tala. Ona whai tau leo se whatau waa. Tulou le susu o lau sunga, le te tai o le sauninga, o te maile langi na ia velo le tau mua a wale atua mana whamunianga o le neitai au wa ula. O te u ai se whaalumanga whale anganga ua tino ai le tau langa le neitai au. A whio lau whionga le minister o le neipulenga o le te maile tunu o le pale mia o le malo Samoa. Lau whionga anopol la huli o le mali toa le uatea po late I Valfosi Schmidt. Hawhiwhio au taua whionga I minister le kabineta. Hawhiwhio sui o malo mai whafu. O whionga te teifono ma le komiti whaafoi. Hawhionga I whaululunga ma tangaluenga ma whaalaputupotonga tu maoti. Lau whionga le komisina ma le mamalu le pulenga ai te inane le lavalo le matanga luenga I ona pou whaitaulia e malu ai le atunu. Malole, langi soifua malole soifua lau le lei. O tala leo malia le ngore te maitai a tua tala ave o le neiaso. O ngona ai le me ma le whainga e tia ona wala lango whaatasi e peo le ngoa aipu a le satupua. Le wha moe moe o le nei aso na atofa ma le alofa anga le lei o le atua. A wā sa tau mate a le ete le nei wha moe moe pe tua mania. A e whawhitai o le atua mea uma. I lona matai sau wa tatou o oai nei whaari seu. A e saa le maa maalie le suinga ola o le nei aso vi ia le atua. Whaia le whatau waa, e whai mawhawhonga o le au whau le nei vaenga le aso. Se I tau whatu se mātou tala, ma tōso o tau tūpalapala. Le anga usi I mai le whala si inga tā a o le whala na whawhola a wale nei aso. E wha leo I le nganga o le wha malo, ma le whawhitai, e tusa ma le wha moe moe, u taua au, ua lau. Momoli le nganga o le wha malo, ma le whawhitai, I le whainga malo, ona o awa noa tā ua maa noa, ua whaasafua I tupulanga lalo vaoa le atunu, lea ua ato tino ai le nei tai au. Whawhitai mo o lotu sau, tā ua, ma le alolofa, I whanau lalo vaoa o Samoa.
Whawhitai pulenga o tīnei mū. Ona o le whātautainga o awa onga I so o lava se vaenga. Nā langona lava le whiu ni isi o taimu. Te toi lava a tongi le solo. Ai o lotou tu musu musu ma whaamalo si au. O tau le si ui le seunga ata. Ma lo whawhitai. Tapua inga ana yo mātou a inga. Mātua. Ai maise na yo mātou tangata anuu. O lo tāle whala ma ula si ula wau mātou whaiva. O leo wa tau le tātou ai. Wha mā lore ta pua I te talo. Se wa te fia tangata I loto ai aioli. Wa saa malia I tanga o le siva. Pese I na la mole le sa valinga. E ele upo nisi o au whainga luenga lea tua. Whai mai. O tua whainga tā. O lo ta tia mai ele tai mā lo manuia. O tua whainga tā. O lo ta tia mai ele tai mā lo manuia. Ia. Se matu au whau le nei tausanga. Mā lo le whātua toa. Mā lo le unusai. Ele ai lava se mea e maua ma se file e mou le nei vai tau. O le whai unga o se wha moe moe. O le moe moe tā tupu le nā o le isi savalinga fau o le aolanga tautua. Manuia o tau whaiva a wale tautua ino o Samoa e tau wala atu I le au nanga le nei pulenga. Le au fiae o potopoto le nei malu whawhitai. Whawhitai le awhiwhio mai o mawalunga ai le nei asu tau poina. Mātou te whaamarulua te fo'i, po le ase sila mai mo mai le nei aso I se tau mawhainga o le awa ilo pali, pe so o ilo titi, a iaile manatu o matua atu I nā se whaatau waa. E le sawhia umai li o waa atu wale tau tai, e le a toa lava se whaitaunga. O le mātou leo, o le sewi whanua, le anga alofa atu, o vevela le whala. E nofo fo'i ai olo ni tuatua no le afiafi. O le mātou te talo, I alofa ngia le atua le tuatua la awatu, o le paia, o le awhia, I nuu mawhioanga, ai maise a inga o lo tāpua I mai. A ta ape le fua manusina, ma te tala le filia lii, I a ta ape a fua ati e peo le tala I le whaiva le lauloa. O manu nā tātou whailoa iai, o manu fo I tātou tu e tau mawai ai. Whamanu I tele le tua, I lava singa uma o le nei, aso matoenga o le nei aso, so I fua ma ia manuia. Se tue mai se patele, mo le saunoanga a le sui o senga whau, ia po le presene foi o le vasenga. Taila sunga I smasi te fili, tusai o le saunoanga, whawhtaia tapua inga ainga, ua I umanuia le whamoe moe moni au, e le whaingofia le savaringa. Ta tele whita marui tau, ia e malo le tauivi, malo le ono sai. E le whaingofia o na maua penina. Alo ane la ia, masanga iane ai altai, ia wale taliuta ma le tapua inga. Manuia tele loto valawina. There's a slight change in the program, and we're going to come up for our photo session before the last activity, or last event performed by the new recruits. So we're going to do a photo session in front here, and then we move on to the last item, which will be performed by the new recruits. Ele swinga lai titul tātou pokalambe, o la whaile tātou punga hata I luma ina I fia vave tu muli ese le tātou whainga malo, le whiunga te palimia, minsta ia la whaile le punga hata ma le recruit, ia o na whaatino I leo le lātou ai tema muli muli, ia ma te puni alo ia il tātou whamoe moe. Ia, te pena mai tātou. Excellencies, please take the front seat. Yo le whamoe moe,
Au te pena mai le vaenga whai o le vasenga whau. Se mātou lau mangoto le lei le nei e mamoli e tuai. Mātou whawhitai, ma le wha mālo i le mālo. Mo le wha atua ina pēo le komiti whātono ma le pūlenga. E ala fo i tala le tupe whamtu ina mai. Whātino ai le nei au nanga. O le whapopo ina fo i lau whai ngā ruenga i taua veina tute ma mtawha yo i ngā ruenga. Mo whalawe lave tutupu whafosei. Ma whalawe lave whal natura. Fia telefoi le loto ma le anganga. I le mamalu o mātua ma inga o tusai. O lo tau whatua inga tausi. I le tapu inga ma le tatalo. Leo o tau ai le tini mwhai wina ma le manuia le tau mwhainga le senga whau. Tasi o lima, lua ono. Whanuia le atua. Na ia wane i mutala o tau tatalo. Ia whau au pēa. Tu atu i le atua le nei pulenga. Ina ia tō manu i matafa yoi matute whātino. Ma ia whasao ina se soifua. Ma malutia me tō tino le ngate le malo. Ai whape foi ma malo le tino. Whape foi wo ma paanga le pulenga. Ia tu mau pēlo tō lango. Ma whātutua ina pēle o nanga le pulenga. Tinei muum whawlawe tupa fosei. Whapele taitai fono ma le komiti whātono. Mātou tāle lave ma leu le ulau niu. Pēwa iei se vaenga ua tau lau ulu. Lau tau sila ma le whaiponga mai mo mai. I tawhai fia o maua mai le nei whasalaunga. Mātou asu atu vai malu. Ma whala lanu se whale tonu. Ma tua atu ina le pulenga ma lau whainga luenga. Le taitai fono ma le komiti whātonu. O seng whau man tua lo walawina. Whamoe le tua e manu iai. O le au nanga mo le tunu, matangata uma e le moe. We have come to the conclusion of this special event, and on behalf of the Board of Directors, Madam Chair, I sincerely express our gratitude towards the government for trusting the board and FESA executives and staff. Honourable Prime Minister and Cabinet, we know you are very busy at this stage, but you have made yourself available to congratulate and celebrate together with families and friends the successful completion of this milestone. Thank you and God bless. Diplomatic Corps and developing partners, your presence this afternoon display your support on FESA's mandated roles and responsibilities. And most importantly, you're willing to contribute more into the development of the authority. We are open for an opportunity to discuss and agreed on what you can assist further for SFESA. Thank you, and may our Heavenly Father bless you. Government ministries and corporations, malo lava whawhitai mole awai mai. We solicit your support as FESA cannot do it by themselves. We really need your shoulders so we can carry this together, and we do truly believe we can do wonders if we join together and move mountains. Last but not the least, Acting Commissioner, Police and Prisons, once again, Whaptaitele Lava, for this spectacular venue that we have used. I know the spirit of Malu Samoa is still fresh, and pray for more opportunity for SFESA to assist Malu Samoa winning. One is strong, and two is incredibly stronger. To fight for our campaign, say no to illegal drugs. Whawhitaitele, mo le langolang sua. Thank you to AFP Superintendent Antonio for your support. Whawhitaitele, and may God please. Samoa recruits, all us SFESA new recruits, all the best, and may the Lord continues to lead you and guide you. Remember your calling to the people and for the people, not SFESA and yourself. Monuetele le tua I lautou walawina. Ia se taimi foi ta ape le whamansina, ia anga le lei le tua. Le tau toe te liwatu, ia whamanumalu au anga lofa o le tua. Awa ne fitse maa toe te liwatu, ia anga le lei le tua. Ua ta pena ina foi, ia ele fionga ele minstaff, apea le te whono ma komiti whatonu, ia le tau maftanga.
ai whamalulu atu, ia wana o tātou walaulia, tātou Minister Kapeneta, i maltaitai o sauninga, ia o mamalo le tino, ia o tapenaina, le tuitua, o le whale nei, ia mo le tātou tau maftanga, te awhia tau sami, tau mawhai nei. Ia a ianga le lei le tua, i le whamoe moe. Call upon our last item from our new recruits. Here we go, so we are.
pale samita to fanga me le tai le na pale fana mua mo mai luma malo le malo solo mai tulanga luale liturina mai tua moa tulanga tolu tolo tolo kamori mai sale lo longa solo mai tulanga fale a pia maronia famalo famalo ile lo ile samba to fanga me le tai le no susunga le uto le setala mai kunga le tai mi nei le na wa paole fana mua mai nei luma malo le malo solo mai tulanga luale liturina mai tua moa sale tulanga tolu tolo tolo kamori mai sale lo longa solo mai tulanga fale a pia maronia famalo 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 ile lo mai tawa tu nei leo matinei mu sabali bali mai nei luma malo matinei mu solo mai ai tua liturina mai kwa mua i tua tu le toto toi tasi toi mua toi tolu toi fa no fo amaua le me tu le sangita tu fainga me le tai le na ua pale pana mua mai telefono le mai tu la ua tolo pa mauli mai sale lo lo le tu la tu mai le mano le matinei so so mai tu la fa o li tu rina o tu o ti fa mai fa malo le tu no ata tu fainga me le tai la so so le uto le setala mai kunga le tai le na ua pale pana mua mai ni telefono le mai nu so mai tu la ua tolo pa mauli sale lo so le tu la tolu malo le malo solo mai tu la fale liturina ya famalo le oralo oh mai tawa tu ni telefonio le vai nu sabali bali mai nei luma le tolo tamauli solo mai ai tu amalo matinei mu solo mai ai tu liturina tu etasi tu lua tu etolu tu e fa no fo amaua ato amale me Ya malola pale ya la tawon ngatu la fa tawlunga tatu senga ya tawon ngai al fenga me le fiafi le tu mulia tu ni so na fionga minister ya malola fa tai le langulango mala fio mai ya volta tawlunga
Ia whamalo whaptai whaptoa i le paia mōrunga i ainga, mā tua fōi mau wō, o le tātou senga whāu, i tūsai ma le tātou taualunga. Mā ua taualunga i fōi ma le whainga meo le nei aso, e maisot whamoe, e te whaleo i le nganga whaptai tele, whai mawhunga anga le whionga le tatai whono, e maisot komiti, i le fiot fōi le whionga le komisina, ma le pulenga, i e whailo i pesa nganga whaptai tele lava, paia mōrunga ainga, e maisot na tātou mālo, whalo alongia. Te whaleo le nganga whaptai tele, i le whionga i le li palimia, Ministala ma leo tātou pulenga, e me se fōr mtanga luenga o leo, ma leo le toi fuataina, tu sai ma le mea alofa, ta ua wa au iai, ia whaptai tele le anga le lei, whaptai fōi le manatu mai, ia i tau i le whamoe mua pena i le aso, ia me se lau fōi, ia o tā penanga o tātou wa peo na mazani ai, peo na iai, ia, whamalo tō, la se mea ua, o ia tā penanga le, tātou whanau whau, ia o tā penanga wala o iai, o no tele lau fōi o tātou fōwhanga. Ia o lawa nōne nei, ia a whio mai lor, pa ia mōrunga ainga, whai tau whaulanga, ia ma, o loo, pipi atu a lato tuspasi a lato, pino tau au, po applets, ia pu e leise ata, ia ma tuatia o tinapa o tama, uso fōi por tō whiwene, e whapipi a lato, tō whinga o loirungo o lātou tau au malangang whalalo, ia o lau tapereina tau maftanga, tātou palaulia, a whio atu, ia tau maftanga ele ianga i ainga. Ia tātou senga, a umo na whain whauranga, ia tātou tali mauli nei i, whamurumori, ia whio maia. Whamurumori lava, tā wale tolu lima ono o, whamurumori o lo poloka le awala o le sao le whionga le minista, i lo sa whamurumori. Ia, whio mai loa, pa iwa inga. Poe neo tō wata ma, ala poe mwhanau. Kuwa mai loa kuspasi, ka maiki kuanda. Kuwa mai loa kuspasi. Trainers, so ngea kui le, na wanga i mai a inga.